Ebihandiko nibyoreka ku district ya Kabarore hamwe na Fort Potro zemerera habucweka 14 na n'ubutonyezo mukaga harigana ubwo abantu abarukuturana akakooko ka siriimu. Ekene kita district eji hamwe n'urubuga Fort Potro mwanya gwa kabiri kukizayo abantu abinendware ejo mu ihanga ryona bwanyuma ya district ya Karangara n'ubucweka 18 harigana. Steven Chiyinje Amoti orumushikirwa w'Obukama bwa Tooro nagira ngo kurwana sembereji bushemerire bo bujunanizo bwa buri muntu. Tooro far almost 3 times above the national average. Mero mukara mutanga nikiswaza muno urubuga rw'ito runo mbere twikaliye hati Fort Potro City eyeru ya Tooro irwe Kabarore district buli bantu 10 abokutangana ebichweka 14.6 almost ebichweka abantu 15 hakikuru barwe abantu emitwaro 2 kashanje urushanje 31 nobo barukuturana akakooko ka siriimu omuri Kabarore kandi ebi bigambirwa mu rukiko rw'abanyamakuru orubiro mu muco Fort Potro. Waratunga kabisa kona ora radio ora programu yona ntukusaba ntukwesengereza nyaburebi abuli webali zino statistics twara just 1 minute uzibaza radio abantu bazikore bazungu. Mushikirwa Kiyinji yashaba abantu okukwatanisa okureba ngo endwara eji yarwanisibwa. Dr. Tito Beyeza minister w'ibyamagara mu Bukama bwa Tooro okujanjara kw'endwara eji akwegekerire enjara hamwe n'ubwore biri mu bantu. Enjara nyingi akiki roja kumpera kwa kaiso usanga mu bantu baitu nibali ekibwekyo tukasanga mu masaza baitu gano aba Russia basabitu kwa mwenge abantu 10 amaka 12 n'usanga mukebwe muri ekibwekyo kumaraho ekizibeki Obukama butebekanise ekyo bwesire kijaguzo cy'umwaka acaye ubuhinga aisente zone zirashorozubwe nazakuza omukurwanisa endwara eji. So health is critical, and that's why we are coming up with this engagement to remind the subjects of His Majesty that health is critical. Amakuru agashakwa Jonathan Singwire.